Naimbag nga panagdangdang nga kakabsat, sakbay nga rod iti drama, intay man i-shout out ni Austin Taguba kani Butirog Turoge. Salamat kakabsat tingkay panang subsubaybay, karagi tinaduma-duma a drama mi. Ket ita gagayem, isagot mi kada kayo ti paggibusan, tinobela tayo ana pauluan. Rodora! Pakawanan na, Rodora. Ikarik ngagbalbaliwakon. Saan ko nga ulitan ti aramid ko, amadi? Ikarik. Ang lunag, ano tinulungan ka kumaydi? Nalapit. Si bibiyag ka kumamoy nga aging kaita. Ngam ka po'y di kinadagas ko. Saan ka tinulungan? Pagkawanan ng Rodora. Paula. Ikarik ngagbalbaliwag kon, Rodora. Ikarikan ka. Pagkawanan na kuma. Pangasim. Pagkawanan na, Rodora. Rodora, sa dinutihayan mo, nagpukaw ni Rodora. Pinanawan dito eh. Kaya't nakadiasawan ang pinakawan na ko. Agpambabawi ako. Nagtakas ang tao. Dakasan. Ay, agyam anak. Nakasagpet tamat laang nga Endura. Kasla, saan anaragsak ti dinarayan ta akalaysa? Ha? Ni Rodora! 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 Tatas Amas, Nadadora. Apay nga da ka ditoy? Awan ti sa bali apang turong tata. Agsangsagit ka. Wala na. Gaputan na litayag. Apay akas jay ti naramid mo. Nakman mo si kati kalay sa ni Edmar. Apay at tigayim mo. Pinanawan mi ida. Kano kakaslasaan may ama ako tinapasabak. Kan may sa awan mo tatiganas may. Tanakalin nila Edmar. At ni Matulores. Saan ka matagtagaray? Rodora, adnya ka ditigapuna. Ani Dolores meten tinakikalay sa ni Edmar. Gaputan iso dati talagang ang bagay. Ha? Amoy yung mata may sa akararwa. Katiti ka ano man. Saan na kami ti paray titunggal may sa Edmar. Ni Dolores ti kayat ko para kani Edmar. Iso agas dyan inaramid ko. Pinilit ko ni Dolores. Nga iso ti mangisuot iti wedding gown ko. Rodora. Diyak kayat nga tinag ni Edmar iti sa bali. Kat makita nga bagay damat kan ni Dolores. Ala, sapay na kumakarod. Taagbaligi ka, iti daytoy nga inaramid mo, Rodora. Pagkawanan na Edmar. Tanagtong palaklatan iti kayat ni Rodora ang mapasamat.
Ti kunana. Uray siya ti makikalay sa kan ka. Kasla isong matlakanotin kalay sa. Pinilit nak ni Rodora amang isuot iti wedding gown na. Kat kinuyog na aging ka iti ruwar ti simbaan. Talaga adyak kayat. Ngam nagpagpakaasi. Jak amo ti sawag iti daytoy. Edmar, saan asyak ting kalaysam? No di kat ni Rodora. Dolores. Wen Edmar, saan asyak ting kalaysam? No di kat ni Rodora. Dolores. Edmar, Rodora! Rodora. dumag kayo iti ibaga. Saan na ka nagbidot iti naramid ko? Edmar, ay ayatan ka unay. Dayta tiga po na pinilit ko ni Dolores. Nga iso ti makikalay sa kanka. Anya. Nasingpat ni Dolores. Amom dayta. Ni kaano man. Sa anak ang maikarikan ka. Gaputa sa bali, ilubong ko. Rodora. Awan ti sabsabali kada kami kan ni Dolores. Iso saan ka nga agbabawi anang ikalay sa kankwana. Rodora. Kasi kamat, Dolores. Pasensya ka na, ha? Gaputa mo ka mababain kay di gusto. Iti kalay sayo. Nga makyamanakan ka. Na nagtumpal ka. Katiga rin kanya. Aywanam ni Edmar. Pangasim Edmar. Ipatag kan aywanam ni Dolores. Rodora. Kaniton. Tapno agpakada ako ni kada kayo. Saan, Rodora? Saan, Rodora? Saan ka ba pumanaw? Naragsak ako na pumanaw. Oras matan. Tapno ako unak ti talaga agasat ko. Asya, kat sa bali ti lubong na. Naragsakak para kada kayo aduan. Agpinatag kan aginayat kayo. Dolores, laglagi pom dagiti amin abilbilin ko kat kayo. Rodora. Kat kayat ko nga agnaad kayo aduan iti balay ko. Palubusan ta ko nga, Dolores. Edmar. Sige. Rodora, kayam ko. Agsasarak tayo tumanan. Edmar. Sige. Palubusan ka, Rodora. Agsasarak tayo tumanan. Agpakata ako. Rodora! Rodora! Anyangay na, Rod. Aklunan tayon ani Rodora kat napanan iti pakaikaryan na. Auntie. Ita, maawata ko no apay akastoy ti inaramid na. Sa bagay, awan dagas na. Nulakat, maayat yu ko mati tunggal maysa. Nana, Nagkalaysa kayo. Iso asursurwan yun nga ayatan ti tunggal maysa. kaya't ko ti makisubli ka datatang mo ija syudad. Edmar,
Kaya't ko nga ituloy ti panagadal ko. Nasaya at dayta na panunot mo. Sige. Ituloy mo ti panagadal mo. Kaya't ko apalpasan ti inrugit a kurso. Ay, Nadora. Dito'y tangag na ay. Balay tan aday to, ta awan batan ti akin pukwa. At dadan iti pagbaludan. Uwan lakay. Agyaman ta. Tadatan dito'y dagata. Ay, nakasugli ta matlaan ay. Pagyamanan ta iti Diyos. Manumot la tawon nga iti panagyan ta dito. Bakit kanla kaidaan? Iti mabiit. Umusay tantaw. Kat mapanawan tantumot lang dahito'y adagata. Uwan nga rod. Kat sayang. Awan ba't kakabagyan ta dito'y? Sa nabalay. Ipatawid tantulangan kada Edmar kang Dolores. Ay, wan lakay. Nasaya at launay day tanga imbagam. Edmar, si Morot ni Dolores kadagiti dadakkel mo iti panagsublida iti syudad. Wen, auntie. Ituloy na ti panagadal na. Nagsidaaw dagiti dadakkel mo. Di danamnamaan. Anigayam Dolores ikalaysam. Ngamkit di, maragsakan da. Gaputa na singpet kano ken nagagat ni Dolores. Auntie, Kat sapay kumata saan amapaay ni Rodora. Sapay kumata dumtagto ti aldaw ama amirisyo. Nga ay ayatan nyo gayam titunggal maysa. Kumusta ka, Nedman? nasaya at lata, hepe. Kahit ni Rodora. Ayan na. Awanin, hepe. Nagpakadan. Napanan iti nagkaysa biyag. Edmar. Jack ni namnama tinaimata nga kiti kalaysam. Ngam, kablawan kalata. Tanapintas matlang ni Dolores. Hepe, Kas matlaki ni Rodora anapintas. Di ka mang namnama, Edmar. Gaputa makarwar kami matlang di pagbalutan. Kat agsubat kanto kata kami. saan kang agbaligi, Don Marcos? Awanan ti laban mo iti kasom. Nabakan. Urayan nyo langan ti pan nakaibiyahyo amapan ijamunti. Anya? Ket no di kay pay lagbalbalyo. Amang ano day tanton ti pakatayan nyo. Ha? Lakay kayon, Don Marcos. Umadanin ti apit nyo. Iso ati rumbang aramidan nyo. Ket agbalbalyo. Tapno inton matay kayo. Saan to nga iti pagarian ni Satanas ti pagturungan nyo? Numawatan nyo ti kayat ko asawan. Nasayat. Ngam na saan. Makamu kayon. Nalpasan ti klase. Agawid ako. Ay, dumagasak gayam agumatang iti paborito. Dolores! Ha? Paula? Dolores! Kunak na saan tang agkita dito eh. Kunak na saan ka nag-enroll. Intuloy mo ka dito panagadal mo? When? Dolores, pakawanin nak iti kalabas. Inkarikin ni Rodora ang agbalbaliw akon. Agadala. Kat agsirbian, iti purok tayo. Nagkariak kini Rodora. Paset ti panagbalbaliw ko, ti panagadal ko animpa. Kat kaskan ka. Kaya't kung tumat ti agtrabaho, iti purok tayo. Ituloy ko ti kursok a nursing. Adapay natda iti kwarta nga igam ko. Kat no agkurang, ag-working student ako. Nasaya at day ta, Paula. O sige, good luck kan ka. Good luck, Mat, iti panagadal mo, Dolores.
humay ka na po. Siya kung timang sukon kan kawan. Uy, Lula. Madama, ti pa nag-istorya ni mamim kadag iti eskwela na. Nalpas lang aro ti klase na. Ay ngam kay kayat dapay laang matiagiin ni istorya. Intan, Lula. Ay, wow na po. Umay ka na. Iso sinukon ka. Ta, adalinutok aparakan ka, apok. Ay, paborito yaw kan ni dade. Suman, Lula. Wow na po. Suman. Ti paborito mamirindaan. When Edmar, saan ang nagsardeng dagit eskwelak ang nagdamdamag maipapan ka ni Rodora? Katap no maknagda, insalaysay kon manipudrogi. Aging gayta. Saan pa ila mapukaw ti may papan kini Rodora? When insurat ko, Edmar. Pagbalinak a libro. Gaputan na pintas mo tabas-basan dagiti asino man nga aging interes. O di, may sak abida dita. When pud no apasama. Tibiyag ni Rodora. Manon atawan tinapalabas. At dapayan anak ta. Ngam aging gayta. At dalak ta dagiti agdamdamag, may papan kini Rodora. Ni Rodora tibida. Itilapsit tinapasamag kan na. Liniklikan na tinagibangis. Naipaidam ti para kumakan na anya. Nupay kasta. Inaklon na ti kinapudno. Kan, impaay nakakanya. Dayta tipod mo. Kat sana nagbidot iti inaramid na. Gaputa ay ayaten ta titunggal na isa. Naadaan ta iti anak. Ket naragsak ti binangon ta a pamilya. When Edmar. Rodora. Agyaman kami unay kan. Saan da ka amalipatan? Iti uray kaano man. Rodora. Iti panaglabas ti tawen, saan lataan na ikupin ti pakasaritaan ni Rodora iti ili ti galaad, nang runa ijay purok berde, gaputa nagserbi da ito'y apagsarmingan iti biyagda, ati panagibales ket kukwa ti Diyos. Aliklikan ti basol, gaputa patay ti supapak na. Kayat na asawen, ti managbasol nga awan panagbalbaliw na. Mapan iti agnanayon apatay. Ket ti agtungpal iti Diyos, agnanayon abiyag, ti pakaikaryan na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan, tinobela tayo anapauluan. Rodora! Nagparangan, dagiti papagayam yo iti radyo akaskada. Mary Jane Castro, iti papel Amayora, nanain siyang Ken Paula. Teresa Calay, iti papel Anana Dora Ken Dolores. Kirby Riliera, iti papel Adon Marcos Ken Hepe. Joseph Binawe, iti papel a Padre Sebastian. Lakay Sabas Ken Charlie. Ken iti pannakitinulong Daromel Sarmoyan Ken Leonard Ributazo. Virgie Paclay, iti papel Abakat Lomen Ken Rodora. Ken to'y pagayam yo, Jonah Ributazo, iti papel Amortajo Ken Idmar. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay, iti direksyon Ken Musika, June Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Rodora! Shoutout manan kini Austin Taguba, kini Butirog Turugi, salamat din kay Panang Tartarabay, kadagiti na dumaduma at dramami. God bless.